Ćao, ja sam Mihajlo, a ovo je najnoviji film Wesa Andersona, Francuska depeša, The French Dispatch. Ako se potrudite, mislim da ga i dalje možete uhvatiti u bioskopima. Ovo je prvi omnibus Wesa Andersona. Da tu informaciju nisam našao na gomilu mesta, mislim da ne bih uopšte skontao, zato što meni su svi njegovi filmovi kao deo jedne velike celine, verovatno zbog njegovog jedinstvenog načina snimanja. Svi njegovi filmovi kao da su povezani, kao da je svaki njegov film samo jedan deo tog omnibusa. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. Ovaj film je inspirisan novinama New Yorker i predstavlja nam u jednoj uredničkoj celini više različitih članaka. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. Urednik je naravno Bill Murray, a priče se bave slikarstvom u zatvoru. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation. Protestima mladih. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop. I'm naked, Mrs. Clemens. I can see that. Jednim kidnapovanjem prikazanim kroz pero jednog kritičara hrane koji je upravo hteo da se upusti u temu policijske hrane. Lieutenant Nescaffier. He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking. Razne aktuelne teme našeg trenutka, naše sadašnjosti se provlače kroz ove i same po sebi zanimljive priče i prijatno ih je gledati u ambijentu Wesa Andersona. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming. U ovom filmu meni njegov način snimanja, njegov način rada deluje posebno razrađen. Kao da je stupio na jedan viši, kompleksni nivo. Njegov vizuelni, to jest čulni jezik, do sada mislim da nije bio ovoliko kompleksan. Ili sam ja možda samo umislio zato što sam ovaj film gledao sada, one malo. Mislim na sledeće. U filmu se s vremena na vreme smenjuju dva načina prikazivanja onoga što se događa. U jednom trenutku je film crno-beo, a u sledećem trenutku je u boji. The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken. Crno-beli delovi su majstorski prošarani raznim teksturama. Veoma ih je prijatno posmatrati. A šareni delovi su Wes Anderson. Smena između crno-belog i bojadisanog dela daje neki ritam filmu, a s druge strane koristeći tu smenu on uspeva da izdvoji šta je bitno, šta je manje bitno i šta je zanimljivo, a šta je manje zanimljivo. Nije u potpunosti jasno da ono što je u boji to je bitno ili ono što je crno-belo to je bitno, ali se zato mogu pohvatati konci u toku gledanja filma. Ponekad boje umeju da budu opterećujuće, posebno u ovom današnjem svetu velikih, šarenih, upadljivih reklama. Vizuelni svet gradova ponekad ume da bude kakofoničan. Iz tog razloga svaki crno-beli deo ovog filma i svaki crno-beo film koji je sniman ovih dana meni deluje veoma umirujuće i veoma mi prija. Naravno, kod Wesa Andersona boje nisu kakofonične, ali i dalje mi prija taj mir koji daje. Pored ovoga, veoma mi je zanimljiv bilingvalan element ovog filma. Ja potičem iz jedne jezički šarene sredine. I u ovom filmu se osjećam predstavljeno. Gledamo dva razgovaraju. Jedan govori jedan jezik, drugi govori drugi jezik. I ne postoji nikakva diskrepanca u njihovom razgovoru. Ne bih mnogo dublje zalazio u film. Prelep je onako kao jedan mehanički sad da posmatramo. Kao da gledamo, kao Charlie Chaplin u modernim vremenima. Glumci su kao i uvek mnogobrojni, odlični i poznati. A Andersonnost je prisutna i u ovom filmu i lepo je otići na to mesto. Like, share, subscribe, please.